گلزار. الله کچ ناوکی شیرینه، گوتناوی حیات و جان و جینه. ای ناویته رحیم و رحمان، وی ذکرته شفا و درمان. هر حمد و ثنا شکر و منت، هر بوته خدان رحمت. باور مهیا کو تو خدایی، هر تو مزنی خدان بقایی. تنهای تو به هوال و همسر، نی بیتوی یه وزیر و یاور. حاضر تو لسر دلان رقیبی، شاهد تو لکل کس قریبی. زانا بخفه و اشکاری، تو چند بزری دوهن دیاری. آگاه بشهادت او غیبه، دوری تو لهر نریز و عیبه. هر وب محمدی ما باور، عبدته قاصد پیغمبر. سردار همو پیامبران او، سر دفتر جمله سروران او روحنیا آفتاب رحمت، او در گرانبهای خلقت. بناهی چاو جمله لم، تاج سر خیر کرن د آدم. او مظهر خوش خطاب لولاک، سر و سبب سجود املاک. خوشوی تا یک قدیر گرانه، آخر تا پیامبرت جهانه. فید و کرم و سلام ده به حد، یا رب تو بریجی سر محمد. هم سر همو چاک و پاک آلان، گل جمله ایوان مزن حوالان. صاحب هنرت ده پر درایت، لصفتت خدان دیانت. پر بحرورن خدان کمال، خلقت بشر ملک خصال. سر دینه تا او چه جان فدانه، یا رب تو بدهی جزای وانه. او شامل دین شریست، او مرشد دین و طریقت. او بونه سر سادات ما، او بون سبب هدایت ما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بناو الله رحمان و رحیم، دلوان و دلوین. بناو خدای مؤمن و مهیمین. تماشوان عزیز دما و بخیر. دیسا جبو سرنامه که ام لحف کمبونه ام لحف جیویانه. دیسا ام دخوازن ام دیوان خواه
دبن عاصمان دل وادا دینن و ام جوارا ببن میوان دریه دل خوفکن و ام دیسا هاتن میوان و اون معزوبان ما میوان ما هنش خوا دیسا صدای ملک کربلا دیسا هم نشکناندن دیسا بو میوان ما خود جو راضی به ام خیراتن سرچاوا هاتنه خود جو راضی به صدای ملک محمود صدای اونجی بخیراتن سرچاوا هاتنه که درویش اونجی بخیراتن سرچاوا هاتنه صدا شخوا ام برنامه بوری دیسا ام بوره بون و برنامه دیسا ام دخوازن ام لسر الشيخ عبد الرحمن اختبی ام باخفم بله و جارم دخوازن ام لسر هلبستی خصوصا ام باخفن سیدا گو اون جمره شخوا قسمت به اون جمره هلبسته گیتی بزمان بینن و امیرو سروان هلبسته می شروع ان شاء الله بکن از دخوازم سیدا بود دست بکم شخوا ما به هلبستك الشيخ طاهر شوشي گلزار ما بدس برنامه كر ام دخوازن يجا الشيخ عبد الرحمن اختبي ونجمر هلبستك بزمان بينن بشرا ان شاء الله من سر باخفن الشيخ عبد الرحمن اختبي بستاوي هلبستاوي سر كربلاء ما برجي يك جي ما بزماناني بو يرو يك هلبستك جداي بيا ازنا شاشبم كلامك سيدا ام جو گهدار بكن خدا جوار راضی به خدای تعالی خیره و تواجی قبول و مزن بکه شیخ عبدالرحمن اختپه عاشق اهل بیتی بویه عاشق حضرت حسین بویه جبر که زیده عالم و زانا بویه خبراوی جآیت که انسان تشویقی حب اهل بیتی دکه نخاسم حدیثی که زیده لسر اهل بیتی سکنیه تشويقي حسكرن ومحبت وعشق أهل بيتي كريه جبركو زيدا جي خبردار بويه وان حديث يعني بجي هانينه وي عشق أخو وي حب أخو بالشعر كي بقصيدي هاني الزمان وحقيقة وقتا مرف دخوينه مرف دنيرك وآقر اكي مزند دلي ويداد كله وبيرا إنسان جيتي عشقي منه بده ساقیا باده پر علم ده دل دا مهل بو حزار نار غم نزم کم هنک مأتمه که گریه بکم اینسو جنان حمی جبو حب شهزادکان نبی نزمكم لفر بندكي أجنبي چه تدبيركي ناسزا كر فلك شهيد كر أو شاه كربلا كر فلك د صحراي كربو بلا شاه حسين دهن خوش لب تشنبو شاه حسين نبابو نداو نقومو برا دو غربت شهید بو شاه کربلا حسین خونجه باغ آلی عبا شهید کر او لعنت روسیا دنیو کربلا چون حسین بو شهید بعرض سماكت في غانك شديد حكي سنگك بول روي زمين دبنده تجي خون سرخو اینچونین جبو ما تمي شاهدشت عراق كت عزمان وعرض عجب احتراق حسين آنك ريحان اي جنتي شهيد بو جناv لشکری امتی نه افغان و غازی نه داد و هوار نه فریاد رسب و شهید کبار محرم دما تازه بتن هلال
جديدا بكم ماتمي پر دلال شو عاشور بيتن دماهي حزين دكن حفت باق عرض وعزمان أنين كو أجسام جامد بكن قريه لما حق تراقص دي مرسيه حسينا حسينا شاه كربلاء بعشقا تغايت أزم مبتلا دلي من كباب جبر فرقتي كتي فكري من شدتا دربتي لعيني سيا بخت مردار بيس شقي جهنم مكان خبيث دمات عندان زي زهر دار شهيد بو حسين هوار هوار اگر مرتضى شاه مردان علي لميدان بكشان في غانك جلي ويا بعد أصحاب نور جمال بهاتا دفرياد شاه دلال جحد بو جبويوي لعين شديد حسين إمام أو بكت شهيد ولكن دغربت إمام شباب شهيد بو جيرتش نبوقة رآب حسينا 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 حسين كجا فاطمة مرتضى أين أين يا فاطمة رونيا هردو شعب حسين شهيد بو يا بيدي وباف ولكن سري جملة درد وحزان بجحري شهيد بو يا إمام حسن عجب قاتلي هردو شيرين برا دبيجن أمن أمتا مصطفى نرازي مأز أي ربي قردقار بقتلى أفان شاهي زادي كبار إلهي تروحي نكي شرمسار كرو لالو جيجة تنين مدار حسينا 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 حسين كجا فاطمة مرتضى أين أين خدا جوا راضي بي إن شاء الله. فرانسي الشيخ عبد الرحمن أختفي أفضل بسوي سر كربلاء إيشا كربلاء برينا كربلاء يعني داية يعني جرجي داية دل و شوتين يعني سيدا دستلات دارجي غيرت كيش غيرت كيش سيدا كيش بري ظلمي براستي جي غيرت كيش قبول نكري يعني تنهل يعني او دل شواتياوي شهراوي دخويا دلشوا شوي إنسانك حضرتي حسين فهم بك ويهرتش فهم كريه يعني ظلم چیه درکتنا لبر ظلمي تشتكي چوانه اویک او شعورات پیرابه افعما پیرابه جبونا اوی مرم نستو خار او انسان کامله ویا فهم بره ویا جخو فهم کریج دنیای فهم کریج دیروکی فهم کریه يعني حضرت حسين دعوة دوزة قال إخوة محمد عليه الصلاة والسلام لملكرية وسري إخوة يعني هر تشتاليك سري إخوة تداية بله خود جو راضي ورحمة راضي بنا خدا دي سال الشيخ عبد الرحمن أختبي به سيدا ام خوازم بلا حبكي بينا خبر ده حتى سيدا بينا خبر ده جو وقتها باش خو بگن سر سيدا ان شاء الله
برنامه بوری و جمره هلبستک بزمانانی بو شهید چشم جلاد شهید چشم جلاد راست ام دخوازن اون چند بیتا جمره وکن شخوا جالی که برنامه ما شروع وکرنه یعنی ام شروع وکن هلبسته خوا کرم کن براستی هلبسته سیدا شهر سیدا زمانی وی گلک گرانه بله yani ev jî pêşve bûna elmê wî di derêdan çünkü zimanê Kurdî pir xweş îstemal kiriye bi vêna re di şerî wî de şuxa kelimê bi zimanê Farsî jî derbas bin Osmanî jî wê Erebî jî derbas bin wezn û kafiya wan jî pir xweşik danî seyda ji ber vê yekê şerî wî rastî jî gelek eşkin seyda yani li gor zimanê Kurdiya me îro şerê seyda heqeten jî bi Kurdî yek modern em karin bên hatî nivîsandin ev şehîdê çeşmê celladim jî yek ji wan xwe a seyda jî xwan bi rastî jî giran bû zimanê wê xwezî dem fireba û seyda jî biranîmeyê de jî seydanîmeyê de jî ev şerê seyda wa dirêj şirove bigirana ji xwe eşqa manevî şerê xwe de nexş kir şerê xwe bi wan nexş kiriye ev şehîdê çeşmê celladim jî dîsa bi vêna nexş kiriye سيدا براسي كرم كن بيج ده السروي بيتي بخواز جلك فكريم يعني بري ونا بري برنامج خو مرو آماده‌ای خود که مرو سرد فکر مرو دخوینه مرو لیکولنیت که يعني او kabul بیونه چی معنی بدیم پیش از بس چی فکری بز جواره بيجي çeşme Türkiye'de bejin zaten şehit çeşme celladım او دور معنى çav da يعجب çav çeşm mana çav yani az aşıkı çavê heqiyên me ez aşiqê çavê ilahim mecaz bikaranî şehra xwe de ez şahidê kaniya elmê xweda me em karim vî haw jî şirove bikin li pêşberî nefsa xwe jî ez gelek hewadarim yani ez gelek bi gururim çünkü di berdawma wê de dibe şehîdê çeşmê celladim hewadarim bi bejnêra bejin qestawî nefs divirdi gez li pêşberî nefsa xwe pir hewadarim wê wer balawe di bernama me yî beriya vêna da borî jî me got seyda bi nefsa xwe pir mücadele kiriye yani nefsa xwe dijminekî zor dijwar pay nedayê nefsa xwe di şerê xwe jî vêna anî ziman di elmê eşqê neqadim rîwayet kim ji amê re دبي جبو أزفي علميش خلقير رواية بكم ده علمي عشقي ده أزرباب يعني أذكارم في علمي إسلامي بعشقك جوش خلقير تبليغ بكم بلا بكم از أربابي في كاريمي وأز موظفي في كاريمي يعني حوجي بمن وأزفي كاري نوا خلقي بلا بكم حوجي هي سيداجي أو حوجي دما خد بجياني ji her kes ra rivayet kim hemî xelqan hidayet kim şo vekilî gez dixwazim vî elmî ji hemî kesan rivayet bikim yani bernama beriya vêna de bû dîsa seyda tedî derbo meselak jiyana yani çağa goçû gundekî bûyî mêvanê filaha yani ji Müslüman û filahar ji feqîr û dewlemendar e tu cudatî nexsî nava xelqê ji hemî kesê re ev ilmê İslamê rivayet kirî şixwe ev xusûsiyetek alimayî li pêşê yani li ba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem xelq çawa wek diranê şehekî beramber bû subhanallah ji ber alim waris û evîndarî wî ne li cem wan jî em dibînin bi vî rengiyê derbo meselak heye derheqê Şeyh Hamdullah de Şeyh Hamidullah Merdîneyê Şeyh Hamidî jêr dibêje dew serdema Cumhuriyetê de çağa fermana Ermeniya radibi demek hinek filah li Merdînên jî Müslümanê Merdîn seyda diçin hundur bajêr de malê filaha talan dikin keriye wan serê xwe talan dikin keriye wan dedim ber xwe bezê wan dewarê wan malê wan tevî talan dikin Şeyh bê dihesir Şeyh Hamidî belkî temaşavanê me Merdîn li me guhdar dikin derbo mesela xweşik zanin
فلهیگ هرم المگهدار دکن زانن چونکی نهاجی صورتی شیخ حمید الله الكنيسة فلها دالقان دي شيخ دبيزي ايفاريتي او محلا قولي رودني دبيجي كافانيا خور دبي مالا ما اماده بكام باركن جي ولاتي سيدا از قوتنا بهنكف برف حقيقة على الكن خوش حلال 5 دقيقة ما قوتنا بدم كي دروش بلا بمرق بهلا الشيخ حميد الله بشاب كي هم بري كي دروش امادية و بسابقة هي كرم كن ان شاء الله امادية ما ديوانا سيد علي فندكي واجمر امادية كريم غربتي كرم كن ام تخازن وقدار كن ای غربتی ای غربتی ای وقت درد غربتی ای غربتی ای غربتی ای وقت درد غربتی به غربتی ام داغ کردن اش قلب و جگر نستاغ کردن به غربتی ام داغ کردن اش قلب و جگر نستاغ کردن به برده و به جاغ کردن ای واغجی درد غربتی به برده و به جاغ کردن ای واغجی درد غربتی ام داغ کردن به داغ بدا ام کز خواندن و گرزا ام داغ کردن به داغ بدا ام کز خواندن و گرزا قبحت جبو اف بو جزا ای واغجی درد غربتی قبحت جبو اف بو جزا ای واغجی درد غربتی ای غربتی ای غربتی ای واغجی درد غربتی ای غربتی ای غربتی ای واغجی درد غربتی به غربتی ام پیر کردن بری و بیدد پیر کردن به غربتی ام پیر کردن بری و بیدد پیر کردن بابو برا ام جبیر کردن ای واغجی درد غربتی بابو برا ام جبیر کردن ای واغجی درد غربتی به غربتی ام جار کردن به اعتبار و سار کردن به غربتی ام جار کردن به اعتبار و سار کردن هرکس را ام بن بار کردن ای واغجی درد غربتی هرکس را ام بن بار کردن ای واغجی درد غربتی انصاف سزا ام را کردن بلانو دشتا کار کردن انصاف سزا ام را کردن بلانو دشتا کار کردن مچن دلال وندا کردن ای واغجی درد غربتی مچن دلال وندا کردن ای واغجی درد غربتی ای غربتی ای غربتی ای واغجی درد غربتی
ای غربتی ای غربتی ای واغش درد غربتی حتی ببین ام کالو پیر درد اوان ناکن جبیر حتی ببین ام کالو پیر درد اوان ناکن جبیر شقحرا اوان بونه اسیر ای واغش درد غربتی شقحر اوان بونه اسیر ای واغش درد غربتی ام بونه گویین شبه حتی صبح او نانوه ام بونه گویین شبه حتی صبح او نانوه صبر وتبات مشرب دفي اي واغش درد غربتي صبر وتبات مشرب دفي اي واغش درد غربتي اي غربتي اي غربتي اي واغش درد غربتي اي غربتي اي غربتي اي واغش درد غربتي سعد خوش مالي آقا خود جو راضي بله كيف بكن ام درباسي نافبره كيف بن براستي بلي نافبره اف هلبستا سيد علي فندقي قو سرر غربتي بفي وسيله ما حفتا بوريجي برنامج بوريجي ما هلبستك الشيخ عبد الرحيم رحميه هكاري بنافي عشقه ولات ما بزماناني غايه ورمانجا ما دويجي فيجي توافق يعني في تشيبو ام سلاف وحرمتي خو براي خواني قول غربتنا قول مهاجراتنا ام في وسيله جواره بريفكن طيب طلع دريكي خير ان شاء الله نازده ان شاء الله ان شاء الله تماشاوان العزيز بشتي نابرك كرت ام دي سابورنا